Mohe mubunge wa Tienesti Mpuru wa Buri kumirora wari minista urimi na Deithia Mithika Linturi pamonede bakari kumantere chiembi ne baithukirite mujumbe ona kumirarite Linturi buru kanywene kawe akaribane bameneretie Mpuru ne kuruma Linturi mwana wo bakiwa Mpuru atitio na atongeria bangi. Dennis Mugendi aina ripotie. Kirimisemanie mingi iria bunge bamiru bakuthiuruka bakiringaira ndebe Rais William Ruto munini wawe Kithure Kindiki rwariene rwao jama ingi mubunge wa Tienesti Mpuru wa Buri nonekene akithumbia Mithika Linturi bunene ati omere kubakiruto au makiruto re aza kimithika amagagentu tonga manda nyakiruwe kero onte ndairu onde burumani tena kile Akia Mungu, ndio zina ilumi. Lakini ilumi yetu na kile kitongere so. Tongera ko tote kumana lenge. Tote ya Gachagua. Lakini Gachagua akaomele kidogo kinegerenge tukarua so. Kamuruma, tukarua so. Kumongera mabwe, tukarua mbio so. Kwangu na bwana tu. Ni kumani na iji nandi akariba mwentere na iji cia igembe baumirite na kwira Mpuru na sokere akui arekana na Mithika Linturi mbere abamutuira ntuara bari akari oni chogera kirango chobirie Mpuru ikiri mwitonga atitalaila mwitonga ungi utonga na mutalilana wagetha kwatalile asula kurara Mpuru utonga bubo kuwa atalile na inyo tukomya wako bwokua Koya ilere Mpuru yako ya kumaira Mithika kwetu Mithika ora ila ingo Emeru County Mithika 2022 weyere tura twetete ke koringira Ruto kura twinda turaloka tweta kiri nonto imunane ariri ya wowaru are twa 2027 kenda wetike twakwingarukire Mpuru na iwa nkwera wowe tura weyo twere twaega chongo kura tutemwa Mpuru MP otigania na undiaria sana na ginya imukuru njuri akajita mande yate na ntabu kanywene kawe na icieta mutongoria gintu kira nkwenda mwira akuingia muno na narekane na Mithika Linturi no ntura ni umwa mutonoina na atumiro thirikari endondarata yekwedio challenge Linturi agira oimwe kethani Mpuru ngwekera nene ndikuya kuruma Mithika na kuruma Mithika na lakini mantaya kwa ndogulu kwa nara mbungene yontu muzonda yonda nayo kyare yo mira Mpuru kama tukire gelindo ne batialilwa para mwalimu Mpuru ngweke kuya kuruma Mithika na aliku na laika nkomwira igwa ntam na ambe amenya kwake igwareke muntu goya kuringanya campaign ya kura cia MP cia ke twanda tigania na rage kungegembe umje Mpuru oboro ko kuruma na boro ko kira Meru ibakomendete bakono imuntu muromo we muntu kwaracia mantu amurungu okiwa no itekiremene kiremene kiukomenye kone 2027 iro kamya murungu atiri yankima ke yaro ko idiro kithithia dene ndiguru yo cia dasu muntu murungu no cia dasu itekirema kiremene kuromba. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, County ya Meru.